bloka Grabovac u Kozari, 4. bataljon je doveo 500 ranjenika spremni da se prebace preko ceste za Pastirevo i prema Grmeču. Međutim, proboj nije uspio drugog dana, oni nisu stigli, ali su stigli koljači i sve su i tu, svi 500 ranjenika na zvjerski način pobili. Ovdje ste mir svoj i pokoj našli vječni, u dolini šurnoj pokraj bistre vode, oni što umriješe u mukama strašnim, zato si roda vjere i slobode. Ine kosti leže ispod trava, punja, jedini svjedoci nadčovječne strave, potomci su bili kozarskih hajduka koji ni krez smrću ne poguše glavu. U onome času kada mrijeti treba, za rodni prag djecu grobove predaka, umrli su smrću pravih mučenika i dostojni slave najvećih junaka. U ranama strašnim, u krvi i muci, 500 teških ranjenika, ovdje su bili mrcvareni zvjerski satanskom rukom ustaških krvnika. Ovdje groblja nema, a groblje je svuda. Niko više ne zna kako su se zvali, ali zaborav na njih nikad pasti neće, mi smo im svoja srca zakopali.